Саха сиринээҕи парашютный спорт федерациятыгар парашют түһэргэрэрэ берилли битсир бүтүн аэропортка кобулуйбут. Иккен тошка самолет мантан коммерческой көтүүлөрө оңорора билинне. Россельхознадзор инспектордары берберке ыытан көңүлэ суох боларын баһардылар. Мэрия болла кинеге именно атысыгы бебит онна ито бебис тугаден площадка ден парашюттар түһэллерге беренелерге площадка ден эреде. Онна кандай аэродром ден инден көрдүлэр. Коммерческой көтүүлөрө оңорора бит. Атак бүкіл деңер сирэ сокуыннай хоқ, түбэһэ сиригэр онно ден анаматақ. Самолеттар бұса иңаттан көппүттер, хустар бөлі хулелер кемигер 2 сотрудник кәлі әрәрі интервью берерттен хаққа астаннылар. Онтон инспекторы кітті кәпсетиге үлі барыта көңілләғын тұхынан әдәлер. Вопрос это не к нам, мы обыкновенные солдаты. В общем, наши приезжают в четверг ночью, в пятницу будут на работе. Биллен турарты хаһаайыстыбатыгар хананан турар сир аэропорт боларга петтәбәт ханан әмә бәлелер баллар да ынақ сылгы билинәрә сарбақ. Бу аэродром көңүлэ суох сиргэ холоқсуй бутын таханан ханы манна экология бапыруға хәме бер цитытык турар дия қасып. Көтер аллар сапрапкалынар сирдәрә бу манна местетигер хитенеттон кихи кахалланда көрбөтүнен тута қараққа бырағылар ара сиргэ хуматык тоқтубут. Үлэһиттэр береберке ыытан жыланы Росреестрге бердилер, онон билигин дағаны үлэ салғанар. Онтон инспектордар бу кемге сир уат алжанытын чинчиеллere тихигин быспат. Бу холобура нефтепродукция рыдоктуут, үрүжей быйлах. Бу техазын сиргэ хажайбытын, төһө бортуну оңордутун. Бейлері теллерінен тахаға сейіге сылжабы дейлер. Аңардасты қарчы сырсытыгар көңілі соқылы өсі тоқ түміктердәқ болара білі бәд. Руслана Максимова, Василий Соловьев, Вести.